Namamkeleka Alco the Composer SA channel yi nga duma misava hinkwayo jikelele kombela ku mi subscriber ku endlela ku channel ya hina yi ta kula yi ya mahlweni yi hina letin'wana leti nazo ti nga kula kasi n'wina mi nga subscriber khale mi tlhela mi like mi tlhela mi commenta leti nga la i tintsongo so kombela ku mi commenta mi tlhela mi like namuntlha leyiwani i part 1 ya hina ya vukorhokeri bya Alco the Composer SA leswi va swi endlaku vona n'winyi namuntlha hi ta languta graphic design Alco the Composer leswi nga mi hlohlotela mi tikuma mi nghena ka bindzu ra ku design ti graphic i ncini kahle lexi nga hlohlotela ku nghena eka bindzu leri ku loko na ha kula a ni dirowa so swilo leswi ni swi dizayinaku na ni nga ku loko eyesight ya ma yi nga hungutekangi ngopfu a ni ta swi dirowa so i ku swo tala leswi ni swi dizayinaku i swilo leswi ni nga tshama ni swi dirowa swo tala mara a ni se ni tirhisa creativity ku swin'wana swa kona vhele loko u ta munhu a ku ni ndlela yinini a ni nga si tshama swi dirowa mara kasi a siku a ni ri good ku dirowa a ni swi kota ku dirowa timovha ni dirowa bokisi ra omo like let's draw so umisa so swiye kahle so I good drawing sen ku plan B ku se na PC so leswi ni swi draw na swihanza and in future an tsakela ku ba architect so a swi nge koteki hi mhaka swin'wana na swin'wana so ni ku plan yi tala ka graphic design ni ta swi related so swo tala na swi kota ku swi design na swi kota ku combine swo tala ku tirhisa nhloko ya mina for vuswikoti ni tirhisa byona loko na ku design xo karhi ni nga fundisa ku hi PC xana loko mi kha mi vona ti graphic designer ta vanhu van'wanyana mi nga ku hi xitalo ti-mistake leti va ti endlaku hi loko like ti va ti misuki kahle maybe swi nga va pfuna ku ri na vona lava endlaku va kota ku lunghisa la na laya ku sana kuma ku lawani ku na loyi a hi vonaka kuma ku munhu yena i fana na n'wina i design di graphic nga ku ncini xitalo ti-mistake leti va ti endlaku vanhu ya leyo question yi ta tekanyana bo ni nge hlamuli hi ku kongoma ni munhu i designer leswi a nga byeriwa swona se loko ku ri ku leswi a swi designile mi swi vona swi nga ri kahle leswi a nga byeriwa swona which means a hi mistake kumbexani creativity kumbexani vanhu vo zama ku swa ku swi nga fana na swa van'wana mara leswi vanhu vo tala va endlaku mistake eka swona i ku tsala swilo swi nga vonaki leswi swa ntivo ta ku vo swi lavisa swona kumbe njhani a na swi yiba vhele ku na matiko lamo tsariwa ngopfu van'wani va ri ma va bora then van'wani va prefera swilo swo tsariwa hi switsongo so a ni loko munhu a designer hi nge mu kuma ku ni designer lowu kumbexani i choice ya yena ku swilo leswi a swi tsariwaka swi va switsongo so loko ku choice ya yena a ku va nga ri mistake ku va ku ri ku tsakela ka munhu mi sungurile ku tikuma mi ri graphic designer kambe yeleyo ni kombela mi hlamula loko hi vuya amakete mo hi xavisa tshamani tano na yena eka Alco the Composer channel duma misava hinkwayo mo hi xavisa okay ni tsamoka mi tinsimu ta Alco the Composer SA ta kumeka eka ti-digital store hinkwato ku kuma vuxokoxoko hi xitalo followa Facebook page ra Alco the Composer SA followa account ya Alco the Composer SA eka Twitter, Instagram na TikTok ku tihlanganisa na Alco the Composer SA bela riqingho eka nomboro leyi landzelaka 081 557 9706 ni yi phinda nakambe 081 557 9706 u nga rivali ku subscribe eka YouTube channel leyi nge Alco the Composer SA Unique Studio, everything is possible. la ka xinokisi ku ri hembela leswi namuntlha hi velaka swona a hi hembi leswi va swi endlaku ni khensa ku va mi koti ku vona na makete ya hina hi ku vhela loko n'wina mi nga ma voni a mi nge xavisi leswaku ri channel ya hina a yi nge kuli so channel yi kula hi makete na n'wina loko mi na swin'wana mi nga tsala vanhu hi mi swona hi mi navetisela swona tanihiloko na xinokisi xi kha xi vula tano mi sungurile ku kuma mi ri graphic design sungulele mbeleni nga hela mi sungule hi ku ndlela munhu kumbexani leswi swo just ndlela sungule hi ku tirhisa yena munhu swi hlamusela so
ni ta ku ni sungulela step hikuva a ni ri na switirhisiwa swo helela xikombiso na ku kuma ti-software to karhi mara hi leswi swa unprofessional swa underrated ni sungule khale hi 2015 cause a ni swi endla hi foyini swilo swo tala ni swi kota ku swi endla hi foyini ku fana na ku endla song cover a ni swi kota ku endla hi foyini and hayi hi touch ifoni etibatini a ni swi kota tifoni leta ta vo Nokia ni tsundzuka ku a ni endla hi tifoni ta vanhu mi vhele a ni nga ri na foni mikama leyi a ka ta swi vona swa ku ri polisi xa ku a xi cheli memory card so a ni dizayina hi tifoni ta vanhu xikombiso ku fanele leswaku ri mova pic na background leswi swin'wana swo vanhu vo tala a va swi koti mara ma swi kota hi mhaka ku phungela ka mina and a ni ri na believe leswaku na ku endla xilo a xi nge ni tsandzi total loko no mi byela wena u ndza yini ni ta vona xo ndzi so ni sungule mikama liya na hambani edita tiphiki ni kuma ku ni ri xo ndzi ni zini xikolo so ni sungule mikama liya na hambani edita tiphiki ni kuma ku ni ri background ni ti edita maybe ni ri Dubai ni tele ngopfu ti-picture na Facebook ni kuma ku ni ti edita ni vekele background ni ri Dubai na loko ni ri na crush ni yi lava a ni ka phika ni edita hi vambirhi swo fana leswo mikama liya na ha ri n'wana mikama liya mi ta hi ndlela okay kwalano a ni hina koho mi ta ndlela okay i ku lexi xi ni tsakisaka ku ni tshame na munhu loyi a nga na swikoti byo endla swinene byi endlile vuswikoti na n'wina xo ma pfumela sweswo ku ri byi endlile tanihi landle okay effect okay mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona ka bindzu leriwa ra graphic design mi ni ta ku bindzu a ni na xi ri tana haleni i ni mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko mi kha mi designa ti-graphic mintlhontlho leyi ni nga tshama ni hlangana na yona ni nge yi rivali i ku ni tshame ni dizayinela munhu xilo ku i ta hakela va budget bloga like munhu wani in block ka WhatsApp like a nga ri xihluko because ku va song cover so ni n'wi endlele song cover ni n'wi komba ku yi herile ivi a ku tisa nambara a ku senda tisa nambara ni ta ku sendela so loko na ha n'wi sendela ku ye fanele se a ni vhele se a ni n'wi tshembisi a save na nambara a ku leswi nga teka nkarhi leswaku a ni byela namuntlha ni designer na munhu so after ku n'wi sendela a va ku patches a va yi blockise sweswo endzhaku loko swi vitani because n'wina vhele ni sure ku ri a mi na ku tshemba ku ri munhu loyiwani i ta mi nyika leswi mi nga twana swona kambe lexi n'wina like mi titwa njhani endzhaku loko swi kume swi ri the way obvious i ku nyangatseka so ni vheta ni pfuleka matihlo ku next time loko munhu ni nga n'wi tshembi loko ni hete ku designer xa yena ni ta teka video ni tlhela ni fambisa mavoko ku ri hava ku ta xigata as big as ni ta teka video leyi foni yo kala quality ni n'wi komba ku hi lexi a ni ta nga swi vo ku xi dizayiniwe ni n'wi komba ku hi lexi ku pima ku hava ku ta xi screenshota a xi tirhisa se ni vona dizayineri munhu to teka video ni kha ni ku wa xi vona ni fambisa se ni swi ta ni pfuna ni ta va ni fambisa mawuso ni twa loko swi ta ni pfuna ku na loko munhu a la ku robiwa a nge ni robi kahle no temba ku ri n'wina mi vona ku interview leyiwani loko ku ri n'wina mi ta lava na tshika mi lava mi la graphic no temba ku ri hayi a mi nge endli swona swo fana na luyani a nga swi endla hi ku n'wina mi nga lani ma tshembeka ni vona loko mi kha mi subscribe lawani ku ya mahlweni ku na un'wana lawani wa subscribe against okay leswiwani ndzi nga ku xi na koka ngopfu sweswi ti-custom ta hi matimba like ti ta n'wina diwe leswi na n'wina mi nga swi langutela swona na hani munhu vele na bindzu yo karhi va langutele nhlayo yo karhi lesweswo se n'wina titekete ya n'wina leyi a mi languterile hi yona na loko ku ri a yona ya fika na yi le ku fikeni laha yi lava kona na ni mu swi ti-question timbirhi to hambana mara ti kha ti yelana ka nkarhi wa sweswi tikete leyi mina ni nga yi pulana ni ta ku a yi siza yi fika ni twisaka swi va swi influencer hi ku a ni nga ti maketi ngopfu hi side ra vu graphic designer khale since the advent of graphic design ni upload n'hweti leyi nga hela tin'wana so
so swa twisiseka. Mindla graphic designer na yini. And the graphic design, kwa graphic design ni vana angarhele swo tala swo nkombe ku sumation entela ke. Yeah. And the birthday card. Na design na letter, loko munhu la ku design ro letter na background yo karhi. Na loko munhu la ku editoriwa ti-pic, ku na la ku khata ti-pic, tindhawu tin'wana to biho. Yeah. Na mususela background, ni n'wi vekela yin'wanyana. Yaleyo yo cheap ni nge yi vuli price. Mara yaleyo cheap ni n'wana wa nga yi afford yaleyo. Sula ku ri swin'wanyana na endla logo. Yeah. Na endla ti-book cover, na endla ti-song cover, transformation na ta-advert ta swi hlamusela kahle kahle. Yeah. Se amakumu ka video leyi ni ta vekela advert leyi hlamuselaka hinkwaswo swin'wana ni koti ku swi xina swi helela na ti-banner. Na ti-banner, yeah. Swo talatala kahle kahle na swi kota as long as ku ri mhaka yo design na swikipa na design. Okay, mi ta ni kombela loko mo tshika mi twa swin'wana lawani ku na munhu a ni fonelaka na ba lera loko ni kha ni tirha ntirho wa mina munhu a ni fonela mara ku ni hete ku tirha a na ha foneriwi. Foni na un'wana na un'wana. Leswaku ri n'wina loko mi cata like yini. A ni nge cati. Okay, loko a mi ta cata loko loko a mi ta cata swa ku ri n'wina a mi ta va mi ri mi tlhontlhela yo like swo tala phela a mi ta ndlela swo tikhadi ya swo design swo xiramburambu a ni ta tindlela a ni ta tindlela sweswo na video loko yi tekiwile lero a ni to ni da munhu ku leswaku in future ta va ni na camera ya matimba so a ni to vitana munhu and a ni to vitana munhu loyi a nga to vhela ku swi va professional a ni ta hakela wo a teka video hi camera ya mina okay swi nga endla kuma ku lawa ri ku na munhu loyi a hi vonaku kumbe vanhu lava hi vonaku kuma ku ri swi nga endla kuma ku va tshama lama mi tshama kona mara kuma ka va swi tivi okay mi tshama kwini ku endlela ku loko va milavo a ni ku na un'wana vhela ku swa lava va ta straight hayi ku munhu a tirhisa nambara kasi munhu i tshama hala ka hina a ni nga swi tivi ni prefera swa nambara hambi munhu a tshama hala ka hina ni tshama ka chavani mara mi prefera swa nambara hi mhaka ya swin'wana swin'wana proof swa nomo ku munhu a ku ndleli yini ta ku nyika swi na proof yeah munhu loyi a nga ta ni sukela kumbe swin'wanyana swi ta ku na ti-proof to tala cause mintlhontlho yi tele ka ti-business. Yeah. Okay mara nambara ni tshama ku nambara va yi twile ka ni ri ka xinavutiso mara hi ta yi pendla loko se hi ta pfala ti-price vhela ni nge vutisi like ni vula loko n'wina mi ti compare ti-price leti n'wina mi ti chajaku ne na leti vanhu van'wani a ni vhela munhu a nga na business vhela okay n'wina loko mi chaja price kahle hi n'wina mi chaja price mi kha mi langutile kahle. Ni va langute ku tika ka swilo leswi ni languta vuswikoti bya mina ku swi ni tekela nkarhi wo tanihi kwihi swi ni dya effort yo tanihi kwihi ni charge ya sweswo ya ni charge ya sweswo. Okay hi ba hi lo mali swona ndlela ni tambuka no i nkarhi wa tona okay swilo swani loko va ta swi vona mi va play Facebook handle ya Facebook va nga tlhela swilo swani nga vula ku ri ku na lava vona loko ni ri busy va ni fonela anduko wa ni fonela loko ni ri busy okay handle ka Facebook swilo swani va nga va swi vona kwini va vona ku ri swi njhani like yini a va eka Twitter ka Alco the Composer SA ka nkarhi wa sweswi account ya mina 5,000 followers. Swa kaseka ni tama ku ri Instagram nakona ya Instagram yi koka ku tika leyin'wana yi blokiwile na 2,000 something followers so leya sweswi yi na 500 and something followers ya ku sungula ya ku sungula ni tama ku ri December yi nga fikisa 1K ku na lava va nga bloka ni ta swi teka ku nga ku ni lo report wa nguva ni Instagram yi chipini ku pfalela munhu account. Alright mintirho ya mina leyiwani i part 1 ya vukorhokeri a kota composer leswi va swi lavaku a kota composer a ku va ntlambi ntsena a ku va producer ntsena hi tlhelo i n'wamabindzu maswila ku ri va vulavula hi ti-inani hi ti-graphic design swin'wana mi swi twile eka xinavetiso futhi swin'wana handle ka ku va mi twile xikwama za wona xi na because ni vona ku xi tala ku hi lexiya xi ri vuxokoxoko bya unique hi ku angela ka swona okay
yi ri na nambara ya n'wina 081 557 9706 engeta 081 557 9706 nambara leyi a yi tala ku ni bayisisa nhlana hi ya nambara vhela swi tani okay na tama ku loko bindzu ra n'wina ri karhi ya mahlweni ri karhi kula hi ta mahlweni na hina vhele hi va hi twa ka cheka ku ri vhela ku famba yini ku swi kahle vhela ku ri mi nyika valendzeri va n'wina mi twa ku sweswi mi fika kwini tani vhela mi na n'wina kombisana ku ri vhela valendzeri va n'wina vhela va mi rhandza na tama ku ri swi mi khoma kahle loko mi rhandza so hi valendzeri ngopfu ka channel kwala ni le ka Twitter ku ka Twitter mi lovele hi ku soma 5000 alright interview ya hina yi fika sweswo amakumu khensa loko mi subscriber n'wina mi sukaku mi ya ku mahlweni mi suka mi kha mi rhama loko a suki mfo mi suki khale yini mi swi ta ku loko mi suka ku nghena nhlayo yo tlula leyi n'wina mi nga sukisa swiswona so ku suka ka n'wina la ka chanele a swi hi vavisi ende a swi hindi nchumu so xikwembu a xi mi katekisi. Unique Studio, we provide the following services: logo design, book cover design, banner design, flyer design, song cover design, and audio advertising. For more information, contact us at 081 557 9706. I repeat, 081 557 9706. Unique Studio, everything is possible.